rahmat melimpah katanya domba, hormat dan meruah kepada dia yang bekerja keras dari awal kita. Rasa hormat lanyuh yang ke Dewan Juri, salam menturi dari adenda, tiba uronyo hikayat lembawi Malahayati jina lajulan caritra. Di Aceh Raya, Raya Nalaksamana, kepimpin perang musyuhu dumna, ke Malahayati, Hayati gebuh nama, sejarah tak kenang si panjang masa. Niba tanggal Januari 1550 Laksamana Nyan pun punca Malahayati Maku semangat ketuntut ilmu Makri dumna sejahtera Jino Haika Malahayati tuntut ilmu penuh usaha. Mahat Baitul Maqdis di Sinan Teka, Malahayati Hayati bernomor usaha. Alurnya hai tema di Malahayati, merumpah judo Ngalaksamana. Pang laju di mesu, dumpat musyuhu di mereka, dumna pasukan gejak laju, gesut ngarincang pedang citkana. Niba judo Malahayati lawan Portugis di Sinan Syahid seketika. Niba uronyan Malahayati sedih bukan karena domba kepada judo lagi Malahayati Hamdana. Masa kejayaan tengah memuncak, lagi tapaca hanalim bertukar. Kornalis dohatman mati tegeletak, Malahayati Hayati senang lagoina. Niba masanya Malahayati makin masyuhu dan kerindu si panjang masa. Mau menguangi lagoina menan ke suhu jasa bela bangsa.
ini syahid lawan perintis. Malayati syahid dengan wani tak jaga selai malaikat. Wahai saudara Tuhan muda, kasih ahda lun canitra, ulun tuan Nurita Zahra, payah walaju di bak sekolah, ulun jak nuntut ilmu dunia agama. Langit biru awan putih, hikayat terpilih-pilih untuk kita baca. Menyona umum dengan penalih, bahagia lain terpilih hikayat kita baca tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.